terenu i krče zemljište. Uz ove raspravljalo se i o temama promocije Rijeke kao turističke destinacije te odlaska gradonačelnika na turističke sajmove. Ukoliko je istina da nemate ingerencije po tom pitanju, niti vi, niti turistička zajednica, čemu onda svi oni silni odlasci na turističke sajmove koji predstavljaju kruzere i kruzni turizam? Ako grad doista nema ingerencije, odnosno turistička zajednica u tom smislu, pa zar ste vi tamo bili turistički na teret poreznih obveznika? Jedno su načelne ingerencije, a drugo je želja i poticaj. Ja sam bio na mnogo lokacija i u Kini, i u Japanu, i u Južnoafričkoj republici, gdje sam vodio u sastavu delegacije predstavnike Lučke uprave i Luke Rijeka upravo u kontekstu promocije riječkog prometnog pravca. Obersnel je Švorinića optužio da na ovaj način podmeće svoja politička stajališta, a prozvan je naglasio kako se politička odgovornost HDZ-a i SDP-a, odnosno Lučke uprave i turističke zajednice, prebacuju poput loptice.